Kebelai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Terpuk kipat ba halumpung public hearing. Penkup burom Wemily Dadengre yang samla bapas baha. Sengongok ke Hill Farmers Union ya ubak Tito Starwell Khan. Bat penrung kerteng ke DRDA ya kibri upamjit ke screening committee. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam banyak. Kinong syong shnong nalai teli kishnong bakentup ya kawai jer narpo cirupi bat thang sky kelai mi puk menta ka step ka arpusau terik Nailar ban persya ya kejing temu ban penlong ya kerensan pensngau ya kamon upat ba halor kejing temu ka company Meghalaya Cement Limited lani ka top sem cement ban penhe ya ka karkhana penmi do bilat kipat ba jeng kini kishnong kilapoy kini kejaka ha kapor khatway beji min step thik but what happening kejing jur kejing para kibor pulit kilapen sangye jibor ya kini kejing elang da ka bapen prana phang ya ki miet ki shuki but ki way de ki tiar ki balapen bet pen biang ha ka yeng dara ha kini kejaka kipat ba kilapen pau kejing persya ka bajur ban penyar ya ki karkhana san dobilat namar kilak talut ya kejing em jengki naduk karep karyang ka kwat ka khia but lajuror naphang ki klau ki betap Kinlong ki bakwat ki bakia ha ka long ring man ring ke jong ki tang kini ki jing kerpat ku belai sibun ma khana pi le pi MP ini point how ya persa ini public hearing tu neng kong to gani I kam kinong chong chinong nado sodri benai march 8000 arpau ar kelas meeting yang ki lechnong godeman ka dorbar lechnong godeman ha chnong tangskai haite tau dedap ye kelam waro de bi pembat wa upendam no ye gani ga action plan gi yong ki ko da upmi gi tenete I kam ki yong chong I dedap pembat kam te wa dedap pendam ha ka dorbar I irsut ma hendrai ha kini kisni ki wadang cibada wakini ki wa chnong yong ki le chnong de sop ki ya gani ka NOC ya gani ka top sem cement wow chnaga wow extend noi ka plan thme ka yong ka haini hajan hi te nagalian yong I kam kinong chong chnong percai ka dau ko percai to em ka jing tai kam kinong chong chnong nado ki kena tulung em ka te jing ta nagani ka pum lene usulpo umi nagani ka klingkar no cement kuwan syakasnong ke yong I ndrai nagani ke pum dang wan rai ke kejut ke citom hagaring mesin kamtam hagani ke kejut dahan ma ke kejut dahan ku mi no new semen ya kata mlai di ka kam jinong song snong te ar paus nem kani ke plan ku dap chonga ndrai I ya shai na ba dedap demi dia le kaman ndrai ya kini ku dauman I percai ndrai ba
100% ke support ke doan hai ni senong yong i rela da syai segani ke wi to daman ke 4%. La da 4% ke ni ke support la ne ke ni ke pum ko mi no simen. Karuan ke jing ta ka double ke jing ta ka i kam kinong song senong. To ne te dau i yo ye dai ke te ka jing im yong i yo ye dai te gi kejut ki wadau mi mestap ke wi. To ne te dau i percaya ka. Wo i percaya Jing nasi, yakni ke plan i nak liang yong i kam kinong song snong ni ke pai ba i mem jing TV halor kani. Ki kita ilash nong NOC. Ke snong wager thang sky wa ke chirupi. Le de ligi ni ke snong. Ku wi am lang, ku am ketilang hagani ke company. Te kamamut kat ni kamaman kat ni ke semen plan de bona ini po kini kita num senong. Ha, Tile mut kat ni on der por pi mut percak pi mut da bon teli da am lepa ke. ha. Kata ku sikit. Ta i percaya le ba kani ke semen plan ku wadau mi kat te. Le jan pelat ko nak snong yong i ku am tang kilometer. To nei te ka jing chak ta de jur pelat ko ha i kam kinong song snong hawai je. Te ki jing do nong pi ki senong am ki factory ini. To when economic environment. Ka jing do nong ta sa to i. Chubo ni ki jing no nong. Ka jing to i ki jing kia ka umdi. Ha ka do ka ler ka ring men sen i man kilip mat. Kam tam ka ni ka simen ko wadang man ka ni ka simen plan hai ni. Ma ka ni ka simen plan hai ni yong ka top sem. Isi kami yo bi mem ka yi ka supo na yo bi ko jingar tangwa menimit nyaw je sinen. Jadi yo pi ka tilam ko wahiar cha do jistong waja. Lada hai telang lam ada hai telang yo pi. Lada wan pi hai telang yo pi ka yung ka tin yung ko wayang dele ka. Dap ni te yung isam yung i met de nyam de pengkhot ka di stop suroi ka kan ni ki sulpo gumi. Yang Yang lingkar simen. Tas nyau pikat kitu gi sulpo gi wan. Hai tu mem kta ga yi ga jing im yang i. Kta ga yi ka kwai gi kia ga yang i. To ni te dau. I percaya. To pi kum ke way ni ka student union. Ai ke bapilin bon Allah kan ke jing persa ka ba am ta sni ni public hearing. Nak liang jungi kum ka KSU. Kum KSU narko circle. Inan berong kena kawe ba laki pai ba. Laki pai ba nong susnong jong thai narko. Kum ni ki yung teli kawe. Ting sutu ba amdan bala ba ni le. Bat ni. Nang nes kemat. Ba pai ba kin tu. Ba kai ke bajia ya kamarang sorong song pun kena ka than jongi. Ang kawe nak kena jungi kesang. Mangi kesang KSU kawe ki pelok seng balang. Bat pai ba nong susnong jong kena ka than. Nong kawe gunu ka kap gunu ka bentah bang iki nam ta ka daw ba jong jai betul. Kai ka daw ba perlong ya pi kisang ban kesan ni ka jing pi ni pai ba. Ka daw ka ba khmat bang yu i ba ki ka jing ayo nosi na kata ka jing ajing bit ya ka kene company berpeluang kene ka jing kursi yang pai ba lang ba ki lap Khubor i ba ki nong song kim tip ai kena kata daw ngi i ba ki yeng ha kalong rin ka paskam bat magi ni ka sang nyolong khmat ban ai ka jing kesan ni ki nak ta ka jing ha jing. Ini apa kita lum senong area sini depan di semen factory. Te boy step men kawi da ki factory la da am kan ni ka jingmot mo pen expand ni ka ya ka plan yung ki. Te kamon mot pe mot da ya kita la do persa ni kamon. Ma ini kang manong ring. Yuklan chwa ya kini yung iswa. Ya to da man kaman MTV. Ma? Kwa chwa yuklam ya ni wen ne. Present. Tawa kam ka jing singa yuklam ki man bay. Kam ga chinong ngi chirpi. Numu maximum man bay wadap 60 above. Be him based on government. Dan him dia based on government. Ele salary le kama government. Ba kami laborers. Mem dawi 10% mem yo laborers dai. Wa emi wada kasan snem. Tang deh cara tolop. Mentai poi ya. Udah graduate, hau akan dia cari. Driver lah hau akan dia cari. Teman bromos lah akan dia cari. Kita akan dipon kita, i percaya. Dan pollution le
Yo baik bi baik keteriam yo. Baik katai. Kata life example na. Life example. So we'll stand, we'll fight for the right, we'll fight for the people. UMLA ke Dadingri rupa M Marak ulapan kop burami ki kena school na kini ke constituency ki baya pas bha ha ke examination secondary balapan banada ke embos mentau snem ha ke arku sautrik Nailar. Hadin ke jingelang penkop buram ye ki samla pule lepen bot sedaka final inter school football tournament hapdeng ke Dadingri Puri Government School bat ke Damal Asim Secondary School. Ha ke jingele akai kini ki team ki laya khat. Ha ke bakun ke Damal Asim Secondary School ke layo ra ke thong jingjop da ke tiebreaker. Lasami ki busket ha kini kesngi da UWN sangma MLA kumukongsan. Ha ke jingkren lingkon ulai ro ikinong peniat bat iki school ki badon ha kini ke civil subdivision. Ki wei pat kirang ba sarkar ki badon lang ha kini kesngi ki kentup yu Dr. Rikrak and Marak SDO civil ki nokma bat ki pat ba belin ki bala pensyong shit ye ke jingile akai final. Chung baksa tau ya programo ingpa chung ni Sub-Divisional Office ni EAC, Dr. Rikrak and Marak, Mandir ako manakragapa, Little Flower School ni Sister, Mandir ako manakragapa, Dadingri Baptist Church ni Pastor, Mandir ako manakragapa, dengtang School ni Skigparang, Arang ni Khasara, Student Rang, Chadambirang, Aro, ia program ko organize kagapa Dadingri Students Welfare Committee ni memberang talo ia program ko umat na mananina as kagapa nokoba isol ko metel china kata pusyonga maina uni delani gri ia program ko chusokat na kata manjawacem talo program benggani donga sekarang apa felicitation program uni jamano football final inter school football final badunga ya felicitation program ko sekarang ni jiuso kha metengo ji issue dong metengo baitaba changarang de ungata baitaba changarang de yandi baya dadengri mangmang dadengri ni bisarang na je mangan metric porikao name pas ka acem orang khungwa tronga ndiba pressure group dong metengo NGO so dong metengo basa ko fanrang dong jania sel bensi sarang de watchangi don changi mang galanga ketarang ba daka ndiba ya bensi nokobani kasachi na simangni dakchakachi jen salo MLA sewa ko mannaha uno changsa tai chanchiani ongkat thaijo ye felicitation program ko anga bachiga to namgin ko ye felicitation program ko angni students union ni somayone ongata badia ba somayo absent onga tapi ya changde angni ya dadengri constituency ni bisarang na jemangan porikarango name dakahacham wamangna ongato namgen kon eni chanchi mangna antangni karim sekarang baksa wolponagta bachingaha kemudian khushi ongaha maine ya felicitation program ko dakani chi bisarang na encouragement ko na hadi yes khang pa felicitation angni MLA ongani yes khang pa felicitation ongani geman hadi namme takna man jana ba donga andi ba yes khang pa bachinga basan onginga makhang besiba nambate takang nagata chol ko ranagata cunga chanchi donenga ya felicitation program bana simang ko mandir ani mangmang ongja na simang mangmang ko mandir ani ongja na simang ko mandir ani chi ribaing pa chadamberang chatro chatrirang mukhang busi je mangan porika ko segenchem wa mangna pa khadong dapani ko aro motivation ko onagata chachongwa meni ya ko nangchong motenga anchingni dadengri area o Sekia porianyo blongin zaman cakapa area nga. Diba kasni. Anjini catro catrirang ba zaman cakaparang diong wang jengjuk. Uni kemen yako dengtang mancak isko doni chancie yako tako namgen kon ini mangna chancie yako ongataha. Student rang catro catrirang talo nami mangna nasimang pas kaha. Nasimang ni nami pas kani.
to parungani gaman khusyong mamai dung jawa. Hadin beulat ke Jylla Uphagu Chauhan, ulai ke Jingmen Jori ka Sales Autonomous District Establishment Management and Control of Market Second Amendment Act Arhajar Arpway, nakaliang jong Hill Farmers Union haka Arpasaw Tarik Nailar, kalalay bani kendo yu ba Tito Starwell Khan kum kadak ka Jing Burom jong ki yu, halor ke Jingyo Jingmen Jori ka Market Act Arhajar Arpway. Habis keren miklat pathai Khubor usi embarim bat badai rumenta kum unong elam kaliang persya haki HEDC ubat Tito Starwell Khan uloong bakajing wan jong ke HFU kadai kum kadak kajing penpau jong ki kajing sngau kemen halor kajing yo jing menjoria ka Sales Autonomous District Establishment Management and Control of Market Second Amendment Regulation Act Arhajar Arpway. Uloong ru baka Congress Kharpuri EM in charge trade bat kajingerap jengki officers bat kamtam illegal advisor bat Robert June Karjaren kila tari shitam ban penbet penbiang ya kini kaan. Ukar men scam bagini ki isi bathamai kin petnikam nang ni syakmat ya kini ka ak kabanyerap shikat day ya kinong rep. Kajingwan jong kini ki seng jong kinong rep mentah kesni syanga kung LU ka dek si kat perlengo ki perlok pro balai mo ki wan syanga le kadau ka baning kong ka pakiwan ka long kiwan ai ku ble le i mentang dan mi ru mi jur sikria long pakiwan bat penpau ya ka jing so komen ka jongki jing so ngu ka jongki hadim bagi layo jing tip ba ya ketuka Hill Autonomous District Establishment Management and Control of Market Second Amendment Regulation Act Arpway la dep ai asen do governor te halol kata kadau ba kiwan pani kendu ena bat balai pat kidawan spesifik ba nga kalong ba ya kani ka amendment ya kani ka act ngilale akatu kapor kasnem Arhajar Arpway haka bangi lapas hapo ka house haka openai march haka budget session openai march hapo ka session ka jungi te de halor kata kanong rem ba ki sungthu ba ya kani ka amendment ilale akapor ka jonga kong CM bat rengkat bat ka jinga trelang jong EM in charge jong ka market ikong Chris Kharpuri gibro armut ni re tristong hakamnu ban pen urlong ini rengkat ke jingerap jongki officer di jungi kamtam legal advisor jungi Pak Robert Karjarin kini ki balong ki arkitek kumnu ban penwandur penginuan ra ini ke amendment bat balai kadau penginuan ra ini ke amendment baik ini mentip kadau kalong ba PI na kapor sa kapor kadon ka jingeki jongki nong rep nadu ki tem ki ba mensuaru kilajuan ki nong rep manhalah ni kira julek ayo do na kapor na try pikan ma bawat ki minister jaba sarkar jalaru kila ada iu kejat ayo do tang na bentaban solve ya kanika isu ke badai bat ka taka ot kilo na try pi tip ha mo kalau popular ba taka ot kilo ka ba ki nogrep na kapor ki penpau ya kajing susi habai dei ba kata kajing sya ot kilo hoi na kaliang ki isi ki barem kila syuai tangi ki notification mau kiba bun kidon ki isi kiba kisuai tang tu kajing penbena ba ombet ban ot kilo henry fisul tu notification is a mere notification lada pimdon da kaan pindapi ai ki notification dagi spa terliru kim trekam namar balai kan notification kalong we tang ba pinsu hukum lani pinsu mana henry kamdan pak kaan kum do bante lakam lada lap yau ba ot kilo tenre dena takadaw nakaliang kajungi kum ke isi tu por ngilai perhat bangi ong bangi de manora da ka anje habadon ka an kabut la ban
Kaseng New Trap Youth Council HYC West Khasi Hills District haka arpu South Tarik Nailar kalalik ikendu UDC West Khasi Hills ba Garrett LSN Dykes ban panjing shai halor kajing mi kikenrum kenram nagajing tap kam haka post technical assistant jongka DRDA usam lalum lang khars imle president ke HYC habai krench kla pathai Khubor ulong bakate ke post lakhot advertisement haka arpu South Tarik August arjar arpu ar haka bakiladron hadu san pukrangut kisamla ki bathep kerteng ye kate post ka screening committee kala penmi ka list haka khandre tarik umach arjar arpulai but legit nyongut banit ka personal interview Henry haka jingpen bena ka bemi haka tarik ujulai arjar arpulai lapatha apat bandon ka written examination haka khat khandai tarik August arjar arpulai but ka bas ngaulingo kalong bahaka portho exam lami ki kerteng beriu ki bandon bat paw haka list balajit ka screening committee but haka jingpen bena ka balapen mi haka shi tarik August arjar arpulai legit laingut kita ki bandon haka list but ki poisha ka final interview na jongka West Khasi District kajing ekren kajongi halor kanika pus technical assistant di kebala khot advertise yakni ka advertisement haka ap sautrik August arjar ar hisnam beladap but kinong thap yakni ka pus ti gilong sanpu prangut tinakani ka nagili sanpu prangut ka kerkum ka minute jongka jong deputy commissioner kawangi layo nanti kerkum ka minute kelong ka kebelasong haka khandru turing mars arjar arpulai long la select yakni ki nyungut ki khun samla jong ka dong ka thain ke jongi bakin lech ka personal interview nam beta kani ka pos te nagasan pra la select ki ni nyungut but hangni la dep kren chai bakin lech ka personal interview penban ladangi phaipat sakawai ka notification ka balami kini kan notice kong ba penbej pada ka exam ka written exam kata kalong ke written exam kila penbej hatai zim hall haga khat khandai tarik jong Julai arja apply nam ta written test te hadin bala mi ya kani ka was ngolong ngolong hakani ka written examination naki nyungut la select rai lami tamru ki kerteng ki bomdon hakani ka list ka dep select nakaliang jongka office lembaga screening committee tikum ta nakaliang jongi ngim sohun ya kani hadin ke jing ujung nam jogi samla puli ki bawat kam kumju ro halor ke jing ujung kimi pa jogi khun ki bala penut prinsip rai enda lapoi kum kini ki jing le wat kam kala long no kum ni ka ba pen dio men semi ki samla nakaliang jongi ngelawan ikan tu yo DC nakaliang jong ula ong lokular ya kawai ka dementa ka ba syapang di nyungut uang nomor bakat kumka rules balapek bahang long ba kipek aga ratio way hapo lai kumta lapek nyungut gila bune kumta ban pha no yang ni nyungut haga written examination te hendai ya kata ka ba ong mi tam kiwe pergi kerteng nalor kini nyungut ya kata umpat ong nomor bah kadang wong bau sawat banyak nomor undai mau ba pelut gini ki hendai usu pengai kum saman hendai kiudon kiwe pergi nompai te nak yang jongi keseng kerkum kejung ya jitip kerkum kanika notice ka ba hasil tarik August arja apply kanika notice kala krenshai ka ba ki ba pas ha kanika written bilong laingut tambah ladon ni kejeng suba ba khamtam ki samla puli ki ya samawat kam ya thu ba udon utau bom rum ha ni list nyungut upoi se ni personal interview tikum ta nak lenjungi import kwa ban ai ki kerteng se nak lenjungi ru nang wan ni antrengi kwa baga exam ke baga DSC lane ka kumba ha ni wepat ka ladai ke DSC lane ki ba penbej ne program lang baga DRE ke district program coordinator ki ban penbej marbor ya kani but ladai ni kren shai syaka DPC lane syaka DSC ni kren shai balada ki mi kerteng ki bomdon haka list ka bala dep screening daka screening committee ka long haka khandru tarik jong mas arja apply nakalin jongi ngin haban sim da goy pakilat rengi kepat UDC ba un le kata ngi le kandu UDC wong nakalin DC usim
kiai ni jingi kendu jingi unsa ai ru jubab kini singi halor kini bentar la ka dei ni kalai kata ka ba sama puli hilong tinget ba ikwa ba ke DSC kanong khut kanong transparent khang ba hikun sama wat kam kindon jikshan ya ka DSC re long komunis nam baladap long penegi haduk kaniga pus ka bagi thep leng ba ka DA leng ba ka TA mut ba ki sama hidu jeng kermen tikum tanget ba disi unsum kiai kane lada ikwa ba ki sama puli shania ya ka DSC lane kumjuru ya ka district program ko dita Kementeri Ketenat Kekwat Kekia ke Sorkar Jylla ke Kong Amprin Lingdo ke Lepli ke Hospital Ayurveda and Naturopathy Jong ke Skulba University Science Technology of Meghalaya USTM Hajorabat ha ke Arpasau Terik Nailar. Kini ke hospital ke Don Chispa Jingthia. Ha kini ke hospital lepin biang ye ki kor ki bor ke bedon kam ha ke jing sumar ye ki har pahar jingpang. Ha ke jingkren ke Kong Amprin ke loong pe ke kemen haduk ke tak ban peli kini ke hospital jong kini university ke ban ai jing sumar bakin sai syaki pai pak kini ke than la mi ngi kham tami ki briu ke Meghalaya. Umah Bubul Hok Chancellor ke USTM uloong bahaus nem arjar laipo ke USTM kan saai kilat ban pendon kam ya barok ke jing sumar nongpang kum ki pharmacy dawai kinbat da ke bakhem dawai homeopathy Yunani bat sidha. Kini ke hospital ke peli arpasau kenta nak kebenta ki dawai ki ambulans bat ki dukan ba. Still another 2 floors under construction. This is and doctor's room is also there. Very good. But the bigger is coming, no? Yes, Anma. Yes. We want to take one photograph. Yes. Nurses? No, because it is a pre-requirement to start a medical college. I see. So we have set up our hospital, medical college building also ready, lab is ready. She is a qualified doctor from Meghalaya. We have appointed 3. I took them very soon. They are doing very well. Excellent, yeah. Especially for chronic therapy. This means surgery. Some surgeries are Good time. yes. And this is orthocapital. Yes. And this is neonatal. This is so important. This is very unexpected. I never thought that we will be getting Ayurvedic doctors in Meghalaya. Yes. We have appointed 3. Here we have an interdisciplinary research center already set up. We will go there. This is diagnosis. She is a MD in pathology. Must be smart. This is tiny and all. Madam is more happy because she has seen more. Yes, I think. They are both professors. And they work in Government Ayurvedic Medical. Now we'll move to the IPG. We'll show just basic facilities. Otherwise, we take. Small. These are the separate male and female facility cabins. Excellent, yeah. Biological research, everything is happening. See the research officer. Temple contains several components. So this machine can separate and then can Information and public relations. Law is your daughter of my madam. You can call the family.
Dr. R.K. Sharma sir, advisor Yihan, and Dr. Anil Sharma sir, correct? Shrimabul Hawk sir, Honorable Chancellor, USTM to kindly welcome the welcome letter, sir. Mission Healthcare, just I want to explain. And we have started our IVF hospital, and you have all seen that is a half-done work. We will be coming out with a very beautiful, more beautiful facility in the upstairs. It's connected with the IVF college. For that, we will be waiting for the inspection, which is very much required, and that after that we will be getting approval. And then there will be a grand function where Madam will also be a part of that function. And we are very much hopeful that as we have fulfilled all the criteria, we will be hopefully getting the approval by next 10-15 days time. And Mission Healthcare means before 2028 and maybe maximum 2030, we must have all branches of healthcare facilities at USTM. You have seen the construction is going on for our PSF International Medical College, which is a modern facility, will be a modern healthcare facility. Followed by next year, we will be starting with the dental department. There are various courses. I'm aware of the kind of quality education that is important, and I'm aware of the constant ambition of Mr. Mahabul Haq to make this a true center of educational excellence. The government of Meghalaya is very, very humbled and very, very delighted to be partnering with a visionary man like Mr. Mahabul Haq. And MBBS studies for the students who are now competent, eligible and mature to take part in the MBBS courses. Tomorrow, we have a cabinet in the state of Meghalaya, and I will propose that we must give all and extend all support to the USDA in its we will give you all the support, and I hope that my cabinet colleagues too will be partnering along with us in sharing this wonderful opportunity of your PA Sapna and Haga First Division Football League Mairang Commission SC kalapili mi kamairang ba da ar lakaway. Kat ba hakaway pat kajing kun kamaroj SC kalapenjam knap ya kamaushut SC da Shillong North. Kat banang ya kisngi kijing ile akai football hamairang kilanang kiu ha kajing tebit Khubor bat hakibut senti ban pensyat pat pasat ball hamadan. Na pedeng kinong pitkai hamadan mentakasngi kila kentho da kaboong. Ki players nakathain sepngi kari khasi kila yu ibut na kithai World Cup ki balapen I la kajing tebit habaro kiliang hamadan football.
Pusing mo kung gawin mo ito. Pusing mo ibang doon. Nang guru Kinong tu ding na Assam ki balakit tu iki ding baremdor na klaw ka shnong megongre da ka bolero pick up kilalait salit na ktijing kipat ba ah garubadha. Maria UI kipat ba bikil up ktem yakani kakali unong nya ulapen her bat su biaw sya Assam. Kisamla na gani kajaka kila persyang ban bekrat na din gani kakali. Henry Kim la ban khang kedong na kajing pen her stet jangka. Kani kakali kala pet krat ha ka por shipho baji minmit ha ka arpulai terik Nailar. Dangshen kum kini kajing wan tu ding kibriu na Assam kala jah Mahendraganj ha ka ba kipat ba kila yok ban bat ikakali. Kipat ba bagi samla na kathain Southwest Garo Hills kila kerpat ikipulit bat iki Forest Guard ban penjuri kajing up ketem ha ki surok ki baksam sya Assam. Bat da kitu ki Khubor ngilapoi sya kapakun tak haduk bengin desem yang keblai shipot.